Rituko ria gatatu kurwa eskuru eigurwa asumako ega sekengese egetangani kyumako ega o 2025 nigo aborokiwa chiskuru ao baganda gosoa ase chiskuru ao abo asaba ibuli na borokia babere bakubuli obabwatirane umusekito Daniel Ontiri nigo aita sekera chinsemo ao na gutwariganiria oroboti roisaine aye asore enkagabu rubati mnabatotebya Bosio wetamwe ntangani yo mwaka w'ekirububire na 2025 hasi chiskuru au asorogongo rogusi ase kaunti ya Kisii nelia ya Nyamira mapema lero nigo twachakira etaro eto hasi skuru ya secondary ya bomure ya Nyambaria yegotoka ase bunge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira nase skuru iga aborokiwa nigo bagendrete goso ase birasi nigati yabo kurwenka ubusyo wetamwe ntangani wego bunenchiremo yo kwerobya ase okora matemwabo yo mwakoyo gitambokero umuteneri we skuru iga eneke buna onsi niga ikirenere bosyo bo mwakoyiga asa masomo abana beno asibasoire mu cyando ndetoyo ndo watukwegena na naturabe tobero tukubaterana kurusa matukamara numwako tuwaterane iganta itenko bakikisiana abana beno bya bari nande mbagendera gusoma nekero mwakura ere ntonyore ngeri yabo no gukora kwabo kure Benabona ari kuburi abayiburi bande yurabe na natake ko ni kutigo umwana karabera kana itukolimo babayirire gara bayikerana nabandi bagendera n'amasomo asese mwende hase skuru ya secondary ya Sengira Manga yego toka ime ya Manga hase bunge ya Kitutu Masaba and AB is the magnitude, and when you say magnitude ase skuru ya amasomo boigo niga bwate tomolero na kolengana no mwalimu munene ase skuru iga Tom Mogeni Onsongo chinga kiasanga negeta seni kyagatembe ata boigo buna nigo bayariganirie boikire no haso gochaka masomo abo hase tamweye ureboige segeto hasa boibuli boigo bolia borokiwa gokoromokia asa masomo hase kelibuna masomo na ruki kibungo kirabakonye wekonya hasa matukale bosio. Tunataka kusema tuko na karibu wanafunzi 70% ambao wameripoti. Tunashukuru wazazi wetu wale ambao wamejikaza kabisa wakalipa school fees, wakalipa karo kwa muda. Na pia tunaomba wale wengine ambao hawajafikisha kile kiwango tunahitaji ya hii mura ndio watoto wetu wakuwe shule. Chinga kechecho hase skuru ya secondary ya senior chief Musa Nyandusi yegotoka hase bunge ya Nyaribari chache hase kaunti ya Kisii. tanzo ya kwanza kabisa ase skuru ya boigo amasomo nigabwa tetese na kolengana no mwalimu munene we skuru iga achinga kecho nigo boigo abolia baibuli hase chinsemo au asorogongo rwogusi bero wakana chibese echo chiganiri hase skuru au asaboroki wababo eliuko batanga kogenda nkagento kirabaisa guturwane amasomo abo ne chinga kecho aboroki wa baboli wa kwebwata buya na gutiga chisabu chimbe obotumiki wa maliogo yogotinde gati yobosali bondo bonge gento kirabaisa guturubania amasomo abo teachers basoire biras na rero no barenge biras basomi na tokwini kare abana bari bande bareka barakishe elinde bajaka mana abande yara matukoteyo watoto wakiwa na group mbaya wakiingia kwa miadarati kulewa na mambo ingine ita affect masomo yao. Kwa hivyo wachague marafiki ambao watawa promote, marafiki ambao watawasaidia ili waimarike kwa masomo. Ngurubutereke tseni kyagatembe kurega se kaunti ya Kisii leterane nguruku Daniel Ontiri Daniel Ontiri